Dakle, još jednom ponovimo prema programskom rasporedu u 17 časova. Kreće defile kroz ulice ovog lepog malog grada koji se zove Bačka Topola. Još jednom pozivamo što veći broj bajkera da učestvuje. I naravno da vam skrenem pažnju, još jednom vas molimo i apelujemo da svi učesnici koriste zaštitne kacige. Nekih 20 do 30 minuta je predviđeno za povratak bajkera sa defilea, nakon čega ćemo se dođemo da krenemo, a potom i za vas, braće i sestre, zabavne takmičarske igre. Jó lesz. Jó est, jó nap, jó reggelt! YouTube-on fent lesztek holnap már. Nem muszáj bírni fent. Ott van a kocsiba a pulóver. Nekem van. Itt. YouTube-on majd küldem a linket. Várjuk! Jó. Jó lesz. Megküldöd a Védrának a képet? YouTube. Ha? YouTube-ra teszem. Ja, azt hiszem a Védrának küldöd. Nem. Snímanie.
jebi se. Video. Daj mi ovo pa ti ću vidjeti kako je mršav je. Ajde, Dačo!